dobrodošli u novi video na kanalu Rode HD. U ovom klipu na monolekciji serijala škola, slušajte fizika. Dakle, ovo je sila zemljine teže, slobodno padanje tela i hitac naviše i naniže. Pa da počnemo. Sila zemljine teže ili kratko sila teže jeste sila kojom zemlja privlači tela na svojoj površini ili u svojoj blizini. Na telo mase M deluje sila teže F jednako M puta G. Ono zavisi od geografske širine i nadmorske visine, pa je sila teže različita na različitim mestima na zemlji. Na geografskoj širini 45 stepeni na nivou mora ubrzanje zemljine teže iznosi G jednako, kako označavamo zemljinu težu, 9,81 metar po sekundi na kvadrat. Ova vrednost ubrzanja zemljine teže koristi se i u Srbiji, bez obzira na nadmorsku visinu. Često se koriste za grublja računanja. Približne vrednosti ovog ubrzanja su G približno 9,8 metara po sekundi na kvadrat ili G približno 10 metara po sekundi na kvadrat. I druga nebeska tela ubrzavaju na svojoj površini ili u svojoj blizini. Na primjer, ubrzanje mesečeve teže je oko 6 puta manje od ubrzanja zemljine teže. Sam naziv sile teže govori o njenoj glavnoj osobini. Tela teže da padaju u pravcu i smeru delovanja ove sile. Slobodno padanje tela. Posmatrajmo telo koje se kreće po vertikali samo pod dejstvom sile teže, što znači da je zanemarljiva i sila otpora vazduha. Ako se telo kreće bez početne brzine, onda to kretanje nazivamo slobodan pad. Ako telo ima početnu brzinu, onda to kretanje se naziva vertikalni hitac. Vertikalni hitac može biti hitac naviše ili hitac naniže. Pošto na telo deluje samo sila teže, prema drugom Newtonovom zakonu ona je jednaka proizvodu mase M i ubrzanje tela A. M puta G jednako je M puta A, odnosno to je isto. Pa je ubrzanje slobodnog pada i hica naviše i naniže jednako ubrzanju sile zemljine teže. A je jednako G, odnosno to je isto. Kao što vidimo, ovo ubrzanje ne zavisi od mase tela, niti od bilo koje druge osobine tela, zapremina oblika i slično. Ubrzanje slobodnog pada i vertikalnog hica jednako je za sva tela na istom mestu. Pošto je ubrzanje zemljine teže G konstantno, kod slobodnog pada i vertikalnog hica naviše i naniže, tela se kreću ravnomerno ubrzano ili ravnomerno usporeno. Kod slobodnog pada i hica naniže, ubrzanje ima uvek isti smjer kao brzina tela. Znamo da je tako kretanje ravnomerno ubrzano bez početne brzine kod slobodnog pada i sa početnom brzinom kod hica naniže. Kod hica naviše ubrzanje zemljine teže je suprotnog smjera od brzine tela sve do najviše tačke. Znamo da je tako kretanje ravnomerno usporeno. U najviše tački telo se zaustavlja, da bi posle toga slobodno padalo. Pošto su slobodan pad i vertikalni hici ravnomerno ubrzani ili usporena kretanja, za njih važe jednačine koje važe za ova kretanja. Naravno, u svakoj od tih jednačina ubrzanje treba zameniti ubrzanjem zemljine teže, odnosno A je jednako G. Kada se posmatra kretanje iznad površine zemlje, najčešće nas zanima kako se menja visina tela u odnosu na tlo. Eto, to je bilo to. Tiče pričane lekcije, idemo na obnavljanje. Prvo pitanje, šta je sila teže? To jeste sila kojom zemlja privlači tela na svojoj površini ili u svojoj blizini. Koja je formula? F jednako M puta G. Koliko je ubrzanje sile zemljine teže? G je jednako 9,81 metar po sekundi na kvadrat. Šta tela teže? Tela teže da padaju u pravcu i smjeru delovanja sile. Šta je slobodan pad? To je kretanje bez početne sile. Šta ako telo ima početnu brzinu? To kretanje nazivamo vertikalni hitac. Da li ubrzanje zavisi od mase? Ne, ne zavisi. I kako se tela kod vertikalnog hica naviše i naniže kreću se ravnomerno ubrzano ili ravnomerno usporeno. Eto, to je bilo to što tiče ovog klipa. Nadam se sam pomogao da ste uživali i ćao.